Dobro, čekajte za doručak. A gdje mi je to u kruha paštete, naresci, špeka? Ništa, Sanja. Od sad moramo živjeti zdravo. Dobro, i onako mi mozak šteka. To je za doručak. Uz to čini mi se zeleni čaj koji je izvanredan. Zeleni čaj, a da vam možda bude malo ukusniji, možete si nacijediti svježeg limunovog soka ili narančinog. Dobro. Nakon doručka moramo nešto prezalogajiti, konkretno. Da. Pa ja bih vam tu najradije predložila jednu jabuku. Hvala. A što ćemo ručati? Evo, izvolite. Za predjelo ćemo pojesti karpače od tikvica koje možemo dodati malo paradajza ili tiga rajčice. Rajčica je negdje na vrhu onog popisa. Zato što je bogata takozvanim likopenom koji je jako važan za naš mozak. I onda možemo aranžirati sa još kakvim začinima. Mi smo se ovaj put odlučili za svježi bosiljak. Koji možete uzgajati na prozoru kod kuće. Najbolje je reći zapravo ne možemo svi doma imati vrt u kojem ćemo uzgajati povrće. Ali na svakom prozoru u kuhinji možete posaditi evo ovakvu malu teglicu, svježi bosiljak ili mažuran ili majčinu dušicu. Začinskog bilja ne moramo imati mačuhice i jabuce. Možemo i mačuhice, ali 2-3 ovakve teglice nam neće smetati, a možemo lijepo aranžirati svoje obroke. I obroci su ukusni. Dovoljno je da nasjeckate malo bosiljka ili mažurana ili malo ružmarina i vaša salata ili bilo koje povrće će imati sasvim novi i zanimljiv ukus. Dobro, rekli smo karpaču od tikvica, vrlo jednostavno za pripremiti. Što poslije toga? Nije to sve, nadam se. Nije sve. Poslije toga ćemo pojesti malo lososa. Evo, Miljenka, pomozi mi da mi to i serviramo. Znači, uz losos. Kuhan na pari. Dakle, nije važno samo što jedemo, nego kako i pripremamo hranu. Povrće je najbolje kuhati, evo, ili na pari, ili sad ima raznih posuda gdje se može kuhati bez vode u svom vlastitom nekakvom soku. Dakle, uz lešo losos. Evo, znači, uz lešo losos kuhan ili bilo sa koju ribu. Povrćem. Evo, mi smo se ovaj put odlučili za našu blitvu i brokulu koji su također bili na onoj top ljestvici. Zamolit ću Miljenku da mi još malo doda našeg začinskog bilja i maslinovog ulja. Maslinovo ulje koje je najzdravije ulje koje bi trebali izabrati. Evo, obzirom da mi naginjemo mediteranskoj kuhinji, onda to neće ljudima teško pasti, nadam se. Možete ga piti, možete ga staviti i na lice i na kosu. U svakom slučaju je dodali smo još malo češnjaka koji također spada onih top 10 namirnica zbog svojih posebnih ulja koja su jako zdrava. I konačno dolazimo do deserta da ne bi ostali bez slatkog. I desert imamo. Tako je. Evo, poslužili smo sir, svježi ali posni sir. Znači, izabirimo one namirnice ako već se odlučimo za nekakvo mlijeko, sir ili vrhnje. Znači, sve sa minimumom masti. I pomiješali smo ga sa našim orašastim voćem, malo grožđica i servirali sa jednom narančom i jabukom. A cimet? Nema cimeta. I posebno cimetom obavezno. Da. Je li istina? Dakle, jedan dio u knjizi ima onu rubriku, ja bi to nazvala jeste li znali, da pola žličice cimeta dnevno čak za 20% smanjuje mogućnost, to jest prevenira mogućnost nastajanja. On djeluje jako na metabolizam šećera, pa jedno istraživanje pokazalo koje je rađeno u Americi da ljudi koji boluju od šećerne bolesti kroz 3 mjeseca su uzimali jedna grupa žličicu cimeta dnevno u svoje lijekove za snižavanje nivoa, a drugi su imali samo te lijekove. I ove osobe koje su uzimale cimet u hrani svaki dan su nakon 3 mjeseca morali smanjiti količinu lijeka, odnosno čak neki i prestati uzimati jer su im se normalizirale vrijednosti šećera u krvi. Ali cimet ima još silnih drugih jako korisnih. I za celulit. Eto ga. I za celulit. Znači, za svakog po nešto. Cimet je dobar za celulit. Pa kak ja to ne znam, Iva? Vanja, ja to ne znam. Vanja, kupit moraš čaj od cimeta i samo to piti. I onda ću biti ovak mršava ko ti. A nisam ja mršava, ja sam normalno građana. O tom potom. Pozvat ću svog sljedećeg gosta koji već sigurno, kako bi rekla, ovi mirisi mu dopiru do njegovog uvježbanog i finog nepca. Molim vas, pozdravite mog dragog prijatelja Dragu Celezića.
Drago, za one koji ne znaju, je prije... Joj. Sjajno. Prije 6 godina, Drago, promijenio si na neki način svoj život. Zašto? Pa zapravo, ja sam ovako malo slušao što ste vi danas govorili. Govorite o hrani, govorite o aktivnosti, a nitko nije zapravo spomenuo, čini mi se da nije spomenuo stres. Ja sam prije 6 godina doživio jedan stres. Naime, vi žene obično volite odlaziti u shopping, a nakon sat i pol hodanja po trgovačkom centru, kad sam vidio da je moja žena napunila punu kolica robe, mene je šlak trefil, kad bi Zagrepčani rekli. Drago. Znam da nije bilo baš poslije toga, poslije peglanja ženinih kartica, ali doživio si jedan moždani udar. Prije 6 godina užasno si puno radio. Znam da si relativno se pravilno hranio. Nisi baš bio onaj tip pušača okorjelog, ali znao si zapaliti koju. I tvoja sreća, to je bilo, sam si rekao, nekakvo upozorenje da nešto moraš mijenjati. Da, eto, dogodilo se to što se dogodilo i hvala Bogu sve je dobro završilo. Naravno, uz pomoć medicinskog osoblja u bolnici Sestara Milosrdnica, ali i ja sam morao krenuti svoj život. Dakle, nisam smio puno toliko raditi kao što sam radio do tada. Onda više sam se koristio, dakle auto nisam koristio puno, nego više pješice, hodanje, trčanje nešto manje, puno plivanja. Znam da sad svaki dan redovno pješačiš barem pola sata, jednom tjedno i plivaš, ideš na duge šetnje vikendom. Tako je. Rekao si da bi, kad bi mogao iz Samobora doći do televizije pješice, da bi i to... Jesi li to prije radio? Pa ne u toj mjeri kao sada. I zašto kažeš, spomenuli smo stres, jesi li sad manje u stresu? Znaš li to kontrolirati ili... Treba se naučiti zapravo kontrolirati. Mi kad sjedemo u auto već je stres. Eto, ja mislim da sam uspio na neki način toliko smanjiti taj stres. I eto, mislim da... Drago, kad si doživio te, sam si rekao šlag, to je onako kako mi kažemo u narodu, trefio ga šlag. Natalina mama, Branka Bilić, zaista je doživjela jedan teži oblik i 6 godina se borila da uopće, eto kako je Natalija lijepo rekla, se vrati mentalno u stanje tvoje mame, je li tako? Da. Ti si imao sreću, samo si par dana nisi mogao govoriti, brzo si prohodao. Kakav je to osjećaj? To je vrlo neugodan osjećaj. Prije svega, posao ti je da budeš speaker, voditelj. Dakle, govor je prije svega važan, a ti zapravo 2-3 dana ne možeš govoriti. Mislim, ti ne znaš šta će se dogoditi nakon tjedan dana, nakon mjesec dana. Ali ja sam puno radio na sebi. Puno sam čitao, rješavao križaljke. Upravo si sad dotaknuo, to je onaj možda, ajmo reći, 4. stup prevencije, kažu bildanje mozga. Bildanje, da. Na koji način i kako? Dakle, ovo što sam rekao, i rješavanje križaljki, puno čitanje. Ja i sad kako radim puno sinkronizacije, kad dobivam tekstove, uzivam enciklopedije i provjeravam čak neke podatke iz tih emisija. Jednostavno učim i moj mozak stalno radi. Jer zapravo ga mi, čini mi se, jako malo iskorištavamo. Koliko nam on zapravo može dati. Evo, vide. Zapravo može da dodam jedna zabluda koja postoji da mozak kad se ošteti se više ništa ne može s njim napraviti. Međutim, nova istraživanja su pokazala da je mozak sasvim plastičan organ, da on, ako mu dajemo nove izazove, nove zahtjeve, nove poticaje, da onda on može urastanjem nekih novih veza u one stanice koje su prisutne u našem organizmu, jer mi samo 10% možda koristimo u tijekom života tih moždanih stanica. Mi, znači, u tim novim vezama ih uključujemo i oporavljaju se moždane funkcije. Zato je i moguć oporavak i nakon moždanog udara, operacija raznih, nakon povreda mozga, trauma, kontuzija i slično. A od tih vježbi, ovo je Drago sjajno rekao, dakle, križaljke su na top ljestvici, zato što tu stalno onda morate neka nova saznanja i to interpretirati. Samo možda slušati ili samo čitati neke nove tekstove nije dovoljno, morate ih interpretirati, onda i s nekim podijeliti ta neka nova znanja. Aktivno Što je s gledanjem televizije, Vida? Evo, to je ono uvijek
Ako su prekrasni programi i ako ima puno smijeha na televiziji, onda svakako da. Ali neki filmovi gdje ima previše stresa i cviljenja kočnica i kriminala, to sigurno nije preporučeno, posebno ne na večer prije spavanja. Mogu biti pogubni za naše... Da, znaju biti. Znači, jasno da je važno vidjeti na televiziji se niz novih saznanja može dobiti i masu novih emisija sa sjajnim novim zbivanjima. Mislim, nama je teško kao odraslima izabrati informaciju koja je potrebna. Zato ti ne možeš to sve filtrirati, koristiti. Cijelo vrijeme se opterećuješ, stvaraš si još dodatnog stresa. I mislim da je važno ta selektivnost, stop, malo se odstraniti, odmaknuti i od tog silnog stresa treba ta ravnoteža, opet se zapravo svodi i na nekakvu ravnotežu. Zato ako tu staviš previše, tu ti nešto manjka. Znači, ako ti previše radiš, koliko je novaca dovoljno, da li tu onda tvoja familija stradava, da li tvoje djeca rastu, a te ne vidite uopće. Mislim, tu trebaš vagnuti što je tebi važno u životu i zaista ne možeš svugdje biti. Od tebi se pogotovo od žena očekuje da budeš superwoman, da fantastično izgledaš, da imaš digneš telefon i svi padaju u nesvijest na svijetu, ti si fantastična businesswoman, onda dođeš doma, čisti stan, djeca dobra, počešćena, speglana muž, sretan, i onda još na kraju dođeš u kaldu pa se posvetiš tebi malo sutra. Znači, to ne postoji. I da bi došao uopće do nekakvog vremena da možeš sebi posvetiti, ti zaista moraš birati ovo mi je važno, ovo mi je prioritet, ovo nije, zato jer ne stigneš sve i nije potrebno da sve stigneš. Neke stvari, nažalost, ti se nameću kad je nešto ovako, ali tu moraš kad dođeš kad udarni šok bude, malo trebaš možda čak i rasplakat se i ljutit se i ja mislim da ima nekoliko onih faza. Kad se ljutiš, zašto baš meni? Pa onda trebaš prihvatiti i zasukati rukave i krenuti u borbu, treba imati hrabrost na kraju krajeva. Pa treba još nešto reći. Samo bi nešto rekla kad je Rajka spomenula zasukati rukave, drago, očekujem od tebe kao jedinog ovdje sad zasuci rukave, otvori malo crnjaka. Pa to mi fali. Molim te. Jer ne morate brisati možda prašinu svaki dan ako niste alergični, ali morate deci vina. Samo deci vina ili barem 2 deci zelenog čaja. Vida. Kad je Rajka govorila o selektivnosti, to je ključan pristup, ali ono što nas silno opušta je glazba. Svak nek se izabere glazbu koja ga najviše opušta i koja mu se najviše sviđa. Ja obično slušam Mozarta. Odlično. Evo, sad smo u godini slavlja 250 obljetnici Mozarta, znači stalno se o Mozartu govori, a i baš su prava istraživanja znanstvena rađena na bolesnicima nakon što su preboljeli srčani infarkt i moždani infarkt, da su one osobe kojima su u bolnici dali Walkman i stalno su slušali Mozartovu glazbu, su se puno bolje i brže oporavili od onih osoba koje su dobivali samo lijekove. Znači, jedan posebno učinkoviti, ljekoviti učinak Mozartove glazbe, međutim, različite druge glazbe. Kad smo već spomenuli glazbu, moram reći, Iva, ne znam jesi li znala, a vjerojatno nije ni Rajka, da pjevanje utiče na naš imunološki sustav. Što više pjevaš, to si zdravi. Rajka, kreni. Pa dokazano je da postoji liječenje pomoću tonova, isto kao što boje imaju svoju vibraciju. Isto tako slijepci mogu razlikovati boje, zato boje daju svoju vibraciju. Znači, može pomoći od prehrane, od tog nekakvog stava, od boja koje oblačiš. Ako si down, onda, kazam, evo, baš ko je govorio na tvojoj emisiji, čak da svako jutro se probudi pa kaže si u ogledalo, I love you baby, kako si divan, krasan. Dobro, imaš dana gdje nisi, thank you, da prestane malo pričati. Živi. Spomenuli smo i tijelovježbu, ne morate ići u skupe fitnesse, možete hodati, trčati za tramvajem, nemojte trčati za dečkima. Iva, ti se spremaš krenuti, čula sam, na Pilates, je li tako? Pa da, mislim da da, jer ja sam plesala do sada 12 godina kod Tihane Škrinjarić, to je kod njezine jedne odabranice, ali mislim da ću sad morat pojačati malo. Hoću ići na Pilates i sad sam htjela se upisati blizu RTL-a i sad su mi popunili sve termine. Ja se nadam nakon ove emisije da će osloboditi jedan termin. Oslobodite jedan za mene da uđem u grupu, jer mi je to blizu. Iva, hvala ti lijepa, hvala svim našim gostima. Mislim da su evo Iris i Jelena zazvonile na neki način, ručak je gotov. Mi ćemo degustirati ovu zdravu
zdravu i finu prehranu, vi nemojte zaboraviti, možete pomoći svom mozgu kako bi bio zdrav i dugovječan što duže. Pazite što jedete, šećite se što više, rješavajte križaljke, naravno, i budite optimisti, a onda imate priču pa dođite.